Kubatshazwa isibindi sensizwe sencane eshayela u-Uber ebonakala ibhekene namadoda amaningi angosomatekisi noma-ke asebenza embonini yamatekisi. Angiqale ngikubingelele ngokwamukela le-channel Maswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaduma phansi le enkandla. Mangabe uyaqala ukufika cela enze isiqiniseko sokuthi subscribe mawuqeda ukubuka le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu namhlanje nje ngifuna ukubonisa nansi ivideo ebandakanya-ke insizwa le esencane ozolokhu uyibona-ke esithumeni sakho ifaka isikhindi esebenza-ke embonini yama-Uber ibhekene-ke noma-ke ixabana nalabo-ke abesilisa abaningana abasuke-ke beyipakanyela bona-ke abasebenza embonini yamatekisi. Kule video-ke lensizwa-ke isuke ibonakala-ke ilwa-ke nabo-ke laba abasebenza embonini yamatekisi ngesikhathi ifuna ukulayisha owesifazane osuke-ke hamba nengane esencane egoli bese-ke kuqhamuka-ke lapha abasebenza-ke embonini yamatekisi bethi-ke bona-ke cha akwenziwa-ke lokhu la angeke-ke uze-ke umlayishe lo muntu sidala lo muntu kumele ukuthi-ke ahambe eyogibela-ke emakhumbini ethu ngoba-ke nawo njengoba eduvile nje alinde abantu. Le nsizwa akithi-ke lutho akwenziwa-ke lokho kuyo bahlale-ke bekwenza kubalungela kodwa-ke kuyona angeke-ke beze bekwenze kwala-ke noma bebaningi-ke bezinkulungwane bezama-ke ukuyihlanganyela kodwa akithi lutho yona-ke angeke-ke ize izwe ngabo kuze kufike nasekuthenini-ke igcine-ke sifihlelana inzipho nomunye-ke ubukeka sengathi-ke mdala ngendlela yokuthi-ke angaze ayizale le nsizwa kodwa-ke ithi lutho akusebenzi-ke lokho la emsebenzini. Ngenza kwethu ivideo ngizoyidlala yonke kodwa-ke lapho khona kuliwa khona ngingayinqamula ngizobe-ke sengifaka khona manje laphana-ke kwi-WhatsApp channel yethu iMaswidi Media Production. Ilink yakhona uzoyithola khona la kuma-comments. Engikucela kuwena nje ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ubuka le video bese-ke emva kokuyibuka ucomment uphinde ulike usubscribe bese sibona kwivideo elandelayo. Ngiyabonga. Kunini sibekezelele basuse sesikude that's why niyababulala nibabulala i-R100 niyabadubula ngoba bayasiza bayasilayisha nikhalela i-R100 hayi ngama nengane kumele ngithi njani ngithola bathi Jozi yonke hayi nikhohlakele nina nikhohlakele nawe kade uyakisukesi yami bambe abantwana bakho abafundile yakisukesi yami bambe abantwana bakho abafundile nimsayelani Kayana sende tonto Niyamagwala niyampakanyana kumpakanya nibadala kanjani ngizopakanyela umuntu oyi-1